Uba donbor rumnong ulawan ra burom ya ka jaj benriu ka jella bat ya kari India hi barok kawe ha ka ba ula yora ya ka dam ladu ha ka Mr. Asia Pacific Bodybuilding Championship arja apusau balapinya da ka World Fitness Federation kabla sedang nadu ka laipuai terik unailar hadu ka arterik nailur bat kabla long ha TIU threats Makani City Philippines. Nolor ka nam ladu uba donbor rumnong ulayo priang ru ya ka Provisional Division License na ka World Fitness Federation bat uteiru unong ya lekai baningkong tam na po ka jela Megalia ban yo priang ya kum kani ka license. Uba donbor ulalej ban mikmat ya kari India haringkat ki riungut ki weipat bat khandai ngut ki official haka santarik nailur arja apusau. Uba donbor haringkat ke kurim jong u gilawan pai no shala ka jong ka jela haka ba ki bahayeng hasem kila priang ngobhaya u. Ngakateng I donbor rumnong te ngasa po mulai nanti ka strong de po mulai kwar te benta de no boyo priu ngasa po mulai de ki malitri ta ini si benta cuma kalau kadi ka title bang yo benta di ka Mr. Asia Pacific te kadi ka sin ka ba kasin di ko man hus na ko bang ni kun ha ka ba ka yo ya ka nam ya ka title long ha ka kadang bronze ka balai te wakata semna do di kerman te muslim arja pulai ngale ngale bha apkre ka bet jong dong tak muslim te mutaw muslim arja psa wan biang sisin ngai kun ni ka title Asia Pacific te arja psa te ha ba la yo ka nam la do ni ka jong muslim menta Mr. Asia Pacific te arja psa te ba kum juru bat ngayo ka title ya ka prokat mi khat mo long pro athlete long parabor mang kapor long bunsin long ngikum kapo ka long ka sports ka bangang don long bodybuilding nai te kalong ba ngikhun ho ngikhun ka amateur be te long kumusong na long mental di sin belingkong nang mikhalia long banyo ya ka kadang ko ka pro ka long ka bodybuilding long pro athlete te ngari belingkong mental te long sungu ni kong kani te sungu iblay prakira play ngani kabur bakala banyakun bakala ban kuntak mo banyeng bakunjo di kaying chunga ya kalong yung chunga ilog inay men paray perlok perjor ikmamay kha kiman te boro hi jingarap di support juki te klam maki danum la ki poi hani khadang kata ki boro kalong ba long hot long compare pidon po ka sports ka wanga don tani no sports su desi la pandai boxing kickboxing ba mom ne te long ji tu juga ji tu mom pam long ba ada bi kwa one box sports khatok le mtaling don po ka por kaya ka balong ba bun ki kena sama ta ki no ba ki ji pam ki drugs ide te ban ker da ta de long kai long ba mi pa kwa ban long ji tu ji pam ki no kalong ba ban hikai long ho kum ni mun ki long kum ma shi ong moi ni mun nan ki mi pa kai ki ong ni ong ba kre kot ba le pa tam ba nan kon start te ba ka bam ta ba ka jo long ba hi na ho ni man hikai ki ba ki kre kot ba ki pulia kun thi tang ba long ba ka jo ru long ni man hikai kun ba ki don po ki ni ki activities sports activities long physical activities ki no ka jing don jo ki dei kan pun long ki ba ki stand ki te ka jing pas na chukil esi don po arm wrestling lesi don po boxing lesi don po kickboxing na po muay thai na po karate na po kumbaga sports pa don bodybuilding te ka iba ki kolong kani ki physical activities ay don day ka discipline kawan ala ka discipline kawan ka polong itu kena day ba sibuk menta tay ka adep na po school adep na po college ne adep ne lala bin song makyas ni stay bo indon bi brio ba song kaya entah ba ile ka mas niu day la kat mas na kaya hab le sejum masih mereka habis praktis, habis katakan kalau divert long kerapen ya ka, mo ya ka jemput kena, te mentah sibuk mentah dan di komisioner dengan kun, ada di komisioner kiwan, te kena sibuk mentah kejemput lagi kalau long ba, nada, master jupulie lawan sibuk lesi ko mampu MMA ikut keduju, hapo ka sport sungi ikut ke gym, ada lang kali songka di perlok, ngalik kini ngalik katai karakta ban komplit. Te ngalik sejam ngalik sport duju katakan no ko penong iki pat no kuno ba banong disiplin balat tak no disiplin te nga kuntu kum pami kena par khoi bat kum jo bi pa long bakin
I'm sim yaki kun yaki kena semua berkat ni makin dan pokin yang lagi sports activity nampun boleh kita lihat sih gimana sports bang dan bodybuilding dan ni ke sports kickboxing dan ni ke sports boxing dan ni ke sports arm wrestling kan no ke sports football te tamang akan tu kun paham bagi day bendan baik nomor laki dan keperluan kita bikin long disiplin keperluan kita bikin long konsisten kata te kata kan juga udah senang lupa di engkau ya lima hendak sungguh boleh apa punya itu bawa berbawa rumah bagi kali ihap hoi ulah sah senang mulai berki anomali atai tambah udah sama tambah ubah helasan po orang senang jadi badai lembah kani hawu dia por mga busuk senang ngai apa jing sungo buram mereka ihap irajin terishka menjadi dalu kepor kebaik tak kena dalu kepor pemerintah baju yang ni ka buram nak World Fitness Federation ban ini tiap lu badai lembah kajin terishka menjadi kami ni tiga masuk ilmu yang ni tahu kum nak lihat jadi nomor bodi kena senang jadi usan ban hari kasniru ini kau iwan roh po yen kami hani moral kual ban ini nak lihat jadi ngidon sih nak main 4 orang mungkin tang menong benang kiu separang kali bentar ban idan ban benong kun kusai itu melang kesalang yang ikut semua kiba kumba bila yo sno bila yo berdui lalu sedang bakum no garanti ke iya kami ke masuk ban bun kun semua ru kuat kimon nam tak garanti ke bawah mai ila luksa nam tak joki yang nam tak dia senang ke bangi mission misa kalau juru yang senang mulai berki normally ya kasno mulai hi browe bari setiap kali hi browe boleh sibul nek le kasno jok jadi kalong ke ba ni yo intip kenden bat ni pat syo hi lu bania kendo bat ka isi senang ya ba ngin sarman ya berkat ini kam na mentak ni jing wara urang jadi nangit ba kamde tak kasno jadi ngatai kerpang kasno mulai berki normally bat kunjuru ngatai ka mulai hi browe Nasai kendan hi akan jengtemu ya baik untuk buram ni sama warak buram yang senang hi buram.